Univeristy of Eswatini Mbabane Campus lomuhla beyimukela ke bona abafundi labatawucala dona ke tifundvo tabo kulomnyaka. Vice Chancellor lebekathe ke yamukela bona abafundi kule university ubecelile ke bafundi ukuthi ababe ngilabo ke labatiphatha kahle baphindze ke futhi banake dona tifundvo labatitele euniversity. Bathele ngetingane bafundi labatocala tifundvo tabo lapha eUniversity of Eswatini iligatsha laseMbabane. Labafundi bebahlanganiswe namuhla kule nyuvesi lapho bakhuthathwe khona ngabomcoka bekunaka tifundvo tabo. Kulokuhlanganiswa kwabo lokwatiwa ngekuthi orientation. Labafundi bathola lithuba lekwati kabanti ngale nyuvesi kubhalisela tifundvo tabo kanye nendlela yekuphila njengomfundzi wenyuvesi. This indeed is a defining moment in which your new habits on education experience are formed to adjust to the new environment. Hence influence your academic success as well as your personal growth. It is indeed with humility that I acknowledge that as an institution like others in the country and the world over are slowly recovering from the impact of COVID-19, but the effects are far from over. We are indeed concerned about COVID-19, which became a global threat and joined the country to combat its spread as it devastated people's lives and also affected teaching and learning processes of the institution. The university had to adjust its almanac. As I'm talking, we are currently on the 2021-2022 academic year due to the intermittent national lockdowns and political unrest. The university had to adopt new teaching and learning methodologies to include online teaching and learning. Nabo ke labafundi bavetile ukuthi bese bakulambele kakhulu kufunza ngako ke batotimisela etfundweni tabo bagweme netilingo letingabaphathamisa basetama kufeza emaphupho abo. Ngijabule kakhulu ukuthi ngifike la esikolweni. Bengisolo ngilifunda lelisuku ngimele lona sese esikolweni high school. Ngiyajabula ukuthi ngize ngifika. Sesitsheliwe ngako konke kunatha kunenge nje. Kepha besifisile ukuthi size sifike emaphupheni ethu njengoba basikathile batala emakhaya. I'm very excited ukuqala ngifunde la Salela facility. Very excited and looking forward to the journey. Etizabende msakato channel eMaswati nginguseluleko Gcinzi nginazandile Mbabane siseMbabane.